Botshani Bakashi okhulumayo uBishop Msiya wehlangano ikonakelephi eqhamuka eLesu siseDelmas nomhajo iKwekwezi FM sikhambele indaba sixoxa ngendaba yokubulawa kwabomama nabantwana ukuthi simadoda sithini sithi lento leyo ingakhalinywa kanjani kukhulunyiwe kakhulu kodwa ke ebengifuna ukukhuluma ngake bengifuna ukuveza bobaba thina ngathi sithanda kakhulu siyazithanda ingane zethu siyabathanda amakhosikazi ethu size sizikhohlwe nathi asiziniki thina uthando ekufanele sizinikeze lona bese kugcineni izinto mazingahambi kahle sifila ngathi sirojiwe like kushiwe nje ukuthi awukwazi ukuthi ungubaba noma uyinsizwa uthengele umuntu wesifazane imoto angasiyo unkosikazi wakho at the end of the day manihlukana ila soqaba ngakhona ukuthi umbulali okwesibili imindeni abobaba mabathathe ileadership emakhaya umntwana ufuneka afundiswe ekhaya umntwana anganikezelwa kubotishera or anikezelwe umphakathi kanti ubaba nomama abamfundisi bobaba nomama masibambisane ebantwaneni bethu kungabikho izinto umama azenza nomntwana eziyimfihlo or umntwana azenza nobaba eziyimfihlo as parent we must lead and know exactly ngempilo yomntwana ukuthi ibhekephi ukuthi yapi ngabe nezinto ezifihliwe umntwana before ayoqondiswa umphakathi ngaphandle funeka aqondiswe umzali ilapho umntwana azokuthi abe nokubambisana nomphakathi akhona ukumbona umuntu omdala makamkhuza amhloniphe kodwa mina mangiubaba ngingamkhuzi ngumama ngingamkhuzi uma omunye umama emkhuza ngaphandle uyothi ngibani ukuthi ukhuze mina ubaba ngangikhuza so indaba iqala ekhaya the way abantwana esibafundisa ngayo esibakhulisa ngayo yilokho abazophumela ngaphandle bakwenze iloko esikwenzayo la ekhaya siumzali uma siphila ngokuxabana ngokushayana it's a rehearsal siyabafundisa abantwana ukuthi thathani lokho nani niyobona kodwa uma sisiphethe kahle umntwana uma enza into uyasho ukuthi lokho ubaba akakaza kwenza lokho umama akakaza kwenza so angikwazi ukukwenza zinsizwa abazali bethu bondle abomama bethu abondlanga intombi zabo so please asisithandeni sisikakhulu sisinayekeleni uma uNkulunkulu ekuphile financially waba strong use it wise ungabuyi kusasa uthi bangirobhile baphuze imali amazini ubaphile funda ukuba responsible funda ukuzithanda nabantu bazokuthanda bakuhloniphe bahloniphe nezinto zakho ngiyabonga amen